perlok be menta suggestion nga pediang subhai pihak kene ke channel banik blog haswa bangnia ya kene video syakmat singobha ban Christian ya kene ke channel nda ka ba pi subscribe bat like bat share hagi perlok jong pi ya kene ke channel bal ai kerteng banik blog te to perlok ni ya inok syakmat ya kene ka video kini kino yalam jong ka BPP ki keno ba ka sorkar hapok jilam ka BPP kide go babsap anak kibriu badon anta ki ruspa de daga batok daga bersyukur anak daga babsap daga babklop bat ka jing keno ka balai project life skit hinga ngam sokla ya kini ki jing keno jong kini kibriu ki BPP ngam pla namar balai kawe kelong ba ki keno yang ni ki politician ngam das ngomong ngam das so koslai namar ngi syong ha ke suki ke badai bansa keno ngai kini ki jo ki parti mundur ki keno wat ki keno lam diam bahana ki lam pakla ki keno ana wat ki media ro bagi media ro ana ki de keno lam bakla ki keno wat ki seng bahalang ro bagi seng bahalang de keno lam bakla ya kata kari ke jai penrio bat ki keno lot je baro de tang maki ki balong tik kum ki amen de ka bangamut ban ong hanu kipat ba ki ban husiar bahaya ki bakum kini ki jaj nong yalam kipat ba ki ban husiar bahaya ki bakum kini ki jaj parti namar hak jakab bakin peni ya kamap joki ka ke jing temu ka ke jing mut joki ha bagi tau kan ke parti ha bagi lech ki pat ba ong ban job election ka ke nong rim joki ka nong rim joki ka bagi ai ka dai tangkawe berkata kalau hana bangin pun khoi ya ka bamsop ya ka bampok bagin pun khoj wat ki balang bagin pun khoj ana ki hari ki seng balang bagin pun khoj wat ki media di bangat harai kani ke jingkren kadai pro tang ke jing postil kadai pro tang ke jing skau hok bat kadai ru baro tang ke jing skau kaba lasu pensit pensat tang lang ba ka bor jo ke jing skau de kani kadai kaba iset kai hadu kata namar balai hakabakut kabang ngakwa ban keren syai ki paiba jong ke jelam kira uno lene kanu kiba keno bamsap kiba keno thok kiba keno syukur kiba keno nong tu jong ke jela jong ni kamta maka bri nyau trap kani kadai ka test bakim dei ban sya penbe namar kani kadai tang ke kenja rongpong kabat tang sipor kan sajano nganut ban garanti pek ke BPP tang katnos dan kena sapek namar boleh ngong kata namar lada day peman bawannya lam de kiwe ki bampat da don politics ngatrai ngapadut badbu ya kata ke condition ngai ngabu namar ngelayu ngilai long ben ilang dan ubah aden basemoy hakaporu arjar prabu long napo kam UDP ong kum UDP bersuk mai jai beliau hadin ang tau mi nag UDP le chaka XSP hau arajar khatlai uong kum kadem bersu ngalong presiden atat mga abang ngalong presiden le mga tementani kadang khoj nang khoj wa na hadin tau mino mentan na po ke BPP ro ngada de tang kadang parti ngai la de ngaspi ngasu ai kajing mut ji pagba hapo kabriun nyotret pek bah yo ni susya penbi yo sya yalam bakla sya klau ba sa klausan namar yakibakum kini ki jait nong yalam ngaong pi namar baro umdon bahok umdon uban ong babiang lut sispan kita kiba bon ba ki bombit bambiang ngamong ngai la dia babiang lut hake jing long mriu budunas da ngai uni uwe udong yalam ga BPP ngong pi udai tang ma u babiang lut nakli ke jan bat yakibakum kita kinong yalam kiba ong ngal abiang lut ngaso man ong ya pi kinong but ki jong uba kumu tau jait beriu sapek ya pi sapek ima pi bahaka we gaski kin babe kala bat kin takor ya la ka jong ka kli kata ka bangia thu lepa kala banjia thik kumta ina ga daw ngomon ong ba kum kin ki jait allocation ngi pediang skoba namar bak ngimdon kado ki jingle baklan nakaliang jongi ngi pediang skoba la review ong unong tu to ong kam lele tamba unong bisa jongi ubak rautam umdei uba arben ndai mapi kino yalam ga BPP ngi don uteu nong bu unong tao mo jirong utau ban bisa utaw ban ay jinghen
utaro uban ay ka punishment ladam mga ngayalam bakla ya ka judgment liu ya kari lane mga ubasyong ka suki ya ka sokar ngile plumar ngi bamtu ngi bamplop ya ka hok jong upadba